Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a midihay. Nikaw rira, mga ay kita pakay ni nipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. A malatsatay ko falujwa no mita. Amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜。但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a midihay. Nikaw rira, mga ay kita pakay ni nipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. A malatsatay ko falujwa no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita。各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a midihay. Nikaw rira, mga ay kita pakay ni nipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. A malatsatay ko falujwa no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita。各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Sarikaka mapulong pingan. O bitaongan to kawas a rumiat anini. Nanay masalutsod ko falutsod no mita ami patsakat to taong. Sinanod kita to falutsod, mi moktok kita. O们安静心，一同默祷。
Malah sai kita mi pahmak tu tapang kawas. 我们一同赞美罗马六kita dini siwa puluh ila kupitu 唱诗97首。Lala ci ân aku kulimo no tapang ano midiyaw ko tapang atay ni sa osiko ni tayalan ako ano rahaker ko tapang to ni tayalan ako Mikapot kako tocoyo ikarayan, Haleluya lipahak kako. O lalahcian ako kulimoot no tapang. Ano midiyaw ko tapang atay ni sa osito ni tayalan ako. Ano rahaker ko tapang to ni tayalan ako. Mikapot kako tocoyo ikarayan, Haleluya lipahak ako. Haleluya lipahak ako. May tolong kita, 我们一同来祷告。Sila itay wama niyam I kakarayan, talami kansya kami to pilipot numiso, to orip nunyam to rumiami al. Ano umaan ko maritemuhan nunyam I chay pirias kiso I tamyanan, mararit kiso milipot to orip nunyam mi pacafay tamyanan. Talami kansya kami to nikatalamaan no sini asa numiso I tamyanan. Wamaaw, isyayaw kami to nikatataang no rifong I chay kafiro masaupo kami itinikiw kay midihay ami pacakat to taong. Nikaw rira itini iluma no paiteme kami ami taong itiswanan. Nanay wa maaw maucor no misukufang chay atingo ami camor I tamyanan. To sa kasarutsurlaw no niyam ami taong itiswanan ato pagkapirayat kami to taram nay mikumi no miso sa kadlemer no orit no niyam. Patururan niyam kapan no miso o lehay no niyam anini rumiat. Nanay mamakerit no miso to sa kangaayaw no niyang o zakat to taong ami pati to ngangan no miso. Ikan siya kami wama pakani itaraman na ang ngangan no tapang ji Yes Kristo mitolon. Amen. Malatsay kita ami saosi to suanu kawas itini fang saray jutlan. O sa saosi no mita anini arumiat itini sakatusa Samuel sa kapito at sefang, sa karima tangasa sa kapito at tusir. Sa katusa Samuel, sa kapito at sefang, sa karima at tangasa sa kapito at tusir. 我们今天所要读的经文在撒母耳记下第7章5到7节。Uflih no fang zaray at sutlal, itini katerangay kataterekan sepat suot siwa pulo iraku cecay flih. Katerangay kataterekan sepat suot siwa pulo iraku cecay flih. Tini sa katusa Samuel, sa kapito at sefang, sa karima, tangasa sa kapito at tusir. Ano mafrih to nomita sa ocean no mako. Suwa sa itinifang sa jutal. Katayra kiso pasuar I matayaray ako ci tafitian. O suar no tapang I, sa ay ko kiso ko mamipatireng to maru kamaroan ako pitaongan. Namikurit kako to Israel finaulan pasarak na Egypt tahanini I sa hoka maro kako I tara lumah. Italoan ko aro ako misa rirarinah. Itini nipikapot ako to Israel misa rirarinah to hatini ay mihcatsaan I nawiro sa ay pipatireng kamo to fitlengar pitaongan I takwanan lumah. Sa hoka saan kako semua cima-cimaan nipilian ako kakeri-keritan saan. Diawan ako sa nukaping. 撒母耳记下第7章第5节到第7节这样说：去告诉我的仆人大卫，对他说：
你不是建造殿宇给我住的人。自从我救以色列人民脱离埃及，直到现在，我没有住过殿宇，我一直住在帐篷里，到处移动。我与以色列人民一起漂泊的那些年日，我从来没有问过我招来牧养我子民的任何领袖，为什么不替我造一座香柏木的殿宇？以上。tatapangan patusukan no raya penumita anini rumiat uni haratengan no makoi datek cai kuna falucuan no kawas uni haratengan no makoi datek cai kuna falucuan no kawas。我所想的也许不是上帝所要的，这是我们今天一同要思想的主题。uni haratengan no mako datek cai kuna falucuan no kawas。Sarikaka mapurong unani saosian numita asuan ufang在julan anini rumiat itini sakapito zifang no sakatusa Samuel。我们今天所读的经文在撒母耳记下的第7章。suara saya放在julan itiai sapi patireng ji Davidi hongti to bitaongan tu kawas lumah。你考虑了在比哈伊库kawas tu nini lemak。圣经这样说到，当时大卫王想要建造一座圣殿，但上帝并不允许这一件事情。Suasai dini fang za jutal baka ini nukawa ji Nathan o pari ayawai tu sua nukawa jingda pasua ji Davidian。ta zua sapi patireng ji Davidi tu bitaongan tu kawas luma maro kamaroan no kawas。你告你啦，在比哈伊ku kawas tu nini lemak。Una farucuan nu kawas i uawa ni Davidi ji Solomon ku caci tolong ami patireng tu bitaongan rumah。圣经这样告诉我们，上帝借着先知拿单来向大卫说话。虽然大卫想要建造圣殿，想要让这个圣殿成为上帝的居所，但上帝并不要大卫这么做。上帝的心意是要由大卫的儿子，也就是所罗门来建造圣殿。Ta anu tangasaan itini i tusa puro siwa atusir ko bisa osi nomita i sari kakak mahapinang nomita umi hakelungai ci Davidi to nafalucuan nu kawas caai tu bipaci cingla ami patireng to nini bitaongan rumah。而如果我们一直读到第29节，我们就会发现大卫顺服了上帝的旨意，他没有执意一定要建造这一所圣殿。sari kakak mapulong unani saosian numita asuan ufang在jutal anini rumiat umi palalai tu falucut numita marami tu orai marami sa Kristo ai mara Kristian kita i anu umaan tu lemak i dengan umi hakelong tu na falucuan nu kawas dengan mata tutlungai tini i falucuan nu kawas ko sasai ceren numita sari kakak。而从这一段经文里面，事实上在提醒我们，身为一个基督徒，我们在任何事情上面都应该全心全意遵行上帝的旨意，我们凡事上都应该合上帝的心意。Dapat itu nasuan ufang在jutal ilagu babina kakarimulaan haratengan numita lemak sari kakak sakat cai uni haratengan ni Davidi i caai ku nafalucuan nu kawas saan ku tirit dini fang carai jutal。首先，圣经告诉我们，大卫他所想的事情，并不是上帝的心意，并不是上帝所要的事情。uni haratengan ni Davidi lemak i caai ku nafalucuan nu kawas saan ku tirit dini fang carai jutal。Suara saya ini sakatusa atusir sari kakak dalam makapah ko luma ni Davidi hongti nika itini i kupang taloan materi ko kata terekan lipa nu kawas ucai kata tulung lema kunini saan ji Davidi saka sapi patireng jingla tu bitaongan tu kawas luma。在第2节当中告诉我们，大卫他自己住在华丽的宫殿里面，但是上帝的约柜却放在帐篷里。大卫认为这是不对的事情，所以他想要为上帝来建造一座圣殿。Ta urma satu mangarai ci Davidi bakani bipatireng tu bitaongan tu kawas luma maru kamaroan nu kawas i bakani tu nina lemak ami patahka tu kansha nu falucuan nilai tapang kawas。另一方面，大卫想要建造上帝的圣殿，成为上帝的居所，
借着这样的方式来向上帝表明他对上帝的感恩。你告里拉伊蒂尼萨卡里马阿杜谢巴哈比南古卡瓦斯，在吉达菲蒂古尼比利安宁的马米巴蒂人都比达翁安阿鲁玛。但到第5节，上帝对大卫说：“大卫不是他属意的人来建造圣殿。乌尼哈拉登安尼达菲蒂萨里嘎嘎。” Sabi patireng tu pitaongan tu kawas aluma maru kamaroan nu kawas. Ta upineneng nu mita utam tau sari kaka mapulong. Upineneng nu mita tu nini atlemak o tatlang ayay. Utatla fang salay atlemak ku nini ami patireng tu pitaongan tu kawas aluma. Nika在古拿法路主安努卡瓦斯古尼尼，大卫他所想的是要建造圣殿，成为上帝的居所。在人看来，对我们来说，建造圣殿是一个非常美好的一件事情，是一个非常是一件美事。但圣经说，这却不是上帝的心意。在古拿法路主安努卡瓦斯和比巴蒂人尼达菲蒂都比达翁安阿鲁玛。那第9人努米达米哈拉登都安尼尼埃奥利萨里卡卡，米哈拉登kita，米西埃要kita都哈蒂尼埃tataangay ali fong jay kafiro masa opo milihai ikiukay. Saka nanay kalamkam malahlaw sawa kunini ali fong ta mga ay milihai kit miliyaw atay ni kiukay milihai kami latagsaan ko harateng nomita. 回到这个时候，因为疫情的缘故，我们没有办法一同在教会里面礼拜，一同聚会。我们会期待疫情赶快结束，让我们能够重新回到礼拜堂，重新回到教会，一起来敬拜上帝。你告里啦，dengan masa opo milihai ta mga ay mipatahka to lalok no falujo no mita amiti tu kawas hau dengan malatsay ko sa opo milihai ta mga ay mamafiro mipatahka to lalok no falujo no mita hau sarikaka haratangan ita kunini aswar。但我们要仔细想一想，只有借着参加礼拜跟聚会，才可以表达我们认真的信仰态度嘛。Una faluju anu kawa sarikaka, anu mga ay tu amilihai, anu cai tu kafiro amilihai ikiukai, kararit ami saicer ami tier tu kawas, kau maka kafitai atu tapang akawas ku urip nu tamlaw. Kararit ami harateng tu suanu kawas, kararit ami tolon to romiami ar. Kau mipatah kalai tu ulah, tu mutser, marali hatlaya atu tao sanay lemak numita, maranga ayay awacay. Sari kaka mapurong hanan ku lemak numita ta, matatulong itini na faluju anu kawas. 我们是不是想过，只有借着礼拜跟聚会，才能够表达我们这个火热的信仰、认真的信仰？但事实上，其实上帝的心意是，无论在教会当中，这个时候能不能礼拜，能不能聚会，其实我们都要在信仰上尽心尽力，都要建造一种与上帝连结的生命。读经、祷告都必须成为我们生活的日常。日常生活当中的行为，也必须常常见证爱心，常常见证公义，常常与人和睦。这样的生活方式才是上帝所喜悦的。在嘎楞乌米利海阿扎萨里卡卡，米哈拉登都算宁拉都鲁米亚米阿，米哈拉登都算乌卡瓦斯尼方在朱拉，米多伦都鲁米亚米阿，o nga ayay ku wayway, o ulah nu falujo, o marari hatlayay at tamlaw, o mutsilay ku pinangan, o hatini at lumaki, o magkahamakan, matatutulong ay tinitang falujoan no kawas a orip ku ni sarikaka. Sa kami harateng kita sarikaka, sa ay kumitlutuay kita to harateng no tireng, ami patahka to ni kasurin no falujo, ami tier to kawas, ato mi patahka to ulah no falujo no mita to tabang. Kau mi hakalongay kita to na falujoan no kawas. Kau mi tuoray, mi tlutuay kita to suan no kawas, ko bipahapinang, o ikala talulong no ulah ita to tabang a kawas. 我们不是要按照自己想做的事情、自己的想法去表达信仰的热心，我们是在凡事上愿意遵行上帝的话语，在凡事上愿意顺服上帝的旨意，来表明我们对上帝的爱。马勒扎乌特马尼达菲蒂，
Dazwa sabi pati dengau ningda to pita ongan aluma ami pataka to ulah nu falu tu ningda to kawas. Nikau dira cai pihai ku kawas to nini atlemak tak lolo satu cita fiti to nini aswa nu kawas. Nana unini ku haratengen no mita sari kakak. Cai ku pakai ni itini i harateng no mita u falu tu no mita ami pataka to ulah nu falu tu tapang. Kau mi lolo ai to sifana ningda. Kau mi hakelungai to limoot no tapang uswa ningda. Ami pataka ningka solin no falu tu no mita ami dia to kawas. 如同大卫一样，虽然大卫想要借着圣殿、借着建造圣殿来表达他对上帝的爱，但上帝并不允许这件事情，所以他也顺服上帝的心意。盼望我们也是这样用这样的方式来面对我们的信仰生活。我们不是按着自己的意念来去营造自己的信仰态度，我们乃是顺服上帝的旨意，顺服上帝的心意来过每一天的生活。Tatulu sakatusa ohara tengen numita sari kakak. Pahapinang itini ifang在作战 Mararit ami kapot ukawas tu Israel atamlau。接着在圣经里面告诉我们，上帝常常时时刻刻与以色列人同在。Itini saka enam tangasa pitu atusiel suasa ukawas。Namikeri cingda tu Israel atamlau masalak nai Egypt i umisa raka-raka tai tu ku urip nu Israel atamlau ikokohan。你告你啦，安努特拉抓tu kurakat nang rai mitibut cing rai zanglanan。在圣经的第6节到第7节这样说，上帝提到，自从他拯救以色列人脱离埃及开始，以色列人的生活都是在旷野当中行走，在旷野当中迁徙移动。那无论他们走到哪里去，上帝都看顾他们。Dazwa umisa raka-rakatai, mira lina hai ko rakat nu isay tamlaw itini kukuhan nika. Anu tala tsua tu urip ng rai, mararit ko kawas amitipot itsanglanan. Urasaka, anu tsay kapatireng to ko pitaongan aluma, anu sa away ko kamaroan sanay tatangay luma nu kawas mararit amitipot ko kawas to finaulan ningda at sa pidiyas itsanglanan。所以接着我们要看到的是，即使没有建造圣殿，即使没有华丽的宫殿，上帝也会与他的子民同在，上帝不会离弃他们。到罗马萨多，o malafalai，我们sa raka-rakatai，我们sa rina hai sanay orip nu isay tamlaw ikokohan i，我只在都 believed nu kawas nu falucut nang ra，都saka sarucut tau nu falucut nu isay tamlaw amitir tu kawas。Tu saka nga ayaw nang rami sa puner ku faluco ami hakalong tu na falucuan nu kawas. Anu ika nga ayan tu nu urip, anu ika tatiihan tu nu urip i, sa ika farit ku faluco nang ra ami tahlies tu tapang. Manutsal uya, sa ika faris a ulah nu kawas, maralil ami lipot i janglanan. Taun ini ko papahapinangan nu kawas cita fitian, sa ika faris ku ulah ningda, maralil ami lipot tu finaulan ningda。另外，以色列人在旷野当中到处迁徙的生活，其实也是上帝对他们的信心的一种磨练，让他们在旷野当中去学习全心全意信靠上帝，去谦卑遵行上帝所指示他们的事情。无论在顺境，无论在逆境当中，让他们学习对上帝有不变的信心，如同上帝不变的爱，时时刻刻在看顾他们。而这也是上帝要对大卫所说的。上帝有不变的爱，去看顾，时时看顾他的子民。萨利嘎嘎奥，大抓在嘎菲鲁阿玛萨奥布阿梅列海吉达伊求盖，你告里拉马拉里阿米利布古卡瓦斯伊迪达南。虽然我们现在仍然无法一同聚会礼拜，但上帝时时刻刻与我们同在。哈拉宾都在嘎菲鲁阿梅列海，拉德马杜勒图古法鲁佐，拉里马图古皮蒂尔。Akakasaan kita atararikul kufarujo sarikaka。我们不要因为长时间没有一同聚会礼拜，我们的信仰就软弱了。Yomi sapuner kita tufarujo amisiker itabang akawas atau mararid miharatang tusuan ningda mararid amitoron toromi amiar atau mitluto tu sifana nu fangza jurat kukaru demak mumitai sai kaca mararid cingda amikaputanan sakatanete kufarujo numita。saka ciicet ko urip numita, saka tumes odi hatai ningda itini i urip numita to romi amiar。我们不要因为一段时间没有聚会礼拜就信心软弱，
圣经要告诉我们的是，当我们谦卑的与主连结，当我们有与主连结的生命，当我们每一天都在思想上帝的话，当我们常常祈祷，当我们这些事情成为我们的日常生活中的一部分，当我们常常遵行上帝的话，过我们每一天的生活的时候，我们必定也会经历上帝与我们同在，也会经历上帝更新我们的生命，使我们能够在每一天都看到、经历到他的平安。Nanay bakani to nini asuan no fang cai sulat. Obi lulu ni tafiti to na faru cuan no kawasi. Midiau kita mi harateng to PTR no tireng. Cai ko harateng mita ko lulu no kawas. Umi lulu ai kita to suan ning da ami patireng to nga ayai a urip ami to or icingnanan usagalemet no urip no mita. Umi silai tau kau mi tolon kita. Omaniam I kekarayan. Dalam ikansya kami, tobi pahapinang itamianan to matatulungay lemak no miso. O maaos orin na ito, misi ayaw kami ito ni katataang no lifong ni matulal ko falucho. Miharatan kami, ano sa ito kafiro tay ni kiyo ka amirihay, radag mamatulal ko falucho niya. Uninya lemak madadsal ko sabi patirang cita fiti ito pitaongan rumah. Anu cai kapatireng ko pitaongan arumai, so ka sarucul ko faluco ami taong tu kawas. So ka nga ay palat cai tu faluco no finauran ami tia tu tapang late saat. Nikau rira una falucoan no misui dengan mararir ami harateng ami lutlo mi hakalung tu na falucoan no miso. Ta soolin pakalmer no miso ko orip tunya. Nanay wa maaw mararit kami ami sapuner ko faruco ami tier iti suanan. O hari tolonay, o hari saosi ay to suan no miso ko lemak no niya. Ta pakatinako kami to pilipot no miso atum amatumas ko dihalay. Mikan siya kami wama pakaningan utapang si Yes Kristo ami tolon. Amen. Tuna tatukian sa kapulong kita ami tolon pakanipitolon masasilama. 我们这个时候一起同声来代祷。我萨卡在tatulunan no mita sarikaka. Tajwa tanga sa anini jauh kafiru kita amalat sai tinikio kai merehai. Nika nanai mararit kita mi harateng tu suanu kawas. Nanai mararit kita mi tolon to romiami al. Usaka tanuk no PTR no mita. 第一个我们所要代祷的是，虽然在这个时刻里面，我们仍然没有办法在教会一同聚会，但盼望我们能够建立一个坚固的信仰。 借着每一天思想上帝的话，常常祷告，这样的一个灵修的生活，能够帮助我们有一个坚固的信仰。Sekalipun kita mitolon kita. Omania mika kerayan dalam ikansya kami. Anini rumiat pakanian numiso tini lemak ni tafiti upi hakalong to na palotsuan numiso. Ami palal to falotsu nunya. Sorin wamao. Mengarai kami pagani iharateng nutireng ami patahkal to lalok no falutso ami tier sonan iga o kau hmekan no miso o longos no miso itamianan I kau mararilai ami harateng to soan no miso kau mararil ami tolon kau misa punerai ku falutso ami haklong to na falutsoan no miso ta mata tulong tini I falutsoan no miso ko lemak no niam o kahmekan no miso lemak ko nini saka o maaw Nanai pakani tini lemak ni tafiti bidiau kami ami safaluco to lemak no tireng. Nanai sorin o maaw. O mararilai kami ami sikat iti sonan ko orip no niya. Pakani soan no miso. Pakani ipitolon I o mama safaluh ko faluco no niyam. O sakatanetek no PTR no niyam. O sakachiitser kami ami siayaw to masamana lemak itini I rakat no orip no niyam. Nanai mapalamet no miso kami wama. Hanan no miso ami palal to faluco no parururo makno niam o misya kaya asari kakak no hani cai ka fana kami masan ko urip nang ra I paputar nanai hanan no miso ami paluar to faluco nang ra ta chwa cai ka firo mire hai masaupo niga nanai uswan no miso maru ichen nang ra nanai marari chang ami harateng to sifana no miso tini fang cai chulat nanai o hari tolo nai chang ra ta pakatinako o kami to dihatai no miso ta sachi icher kami mi si ayaw to masamanay at lemak itinirakat na uri. Ikan siya kami wama to sini atak ng iso. Sa katusa, sarika ka mapulong utatulunan no mita. Unikatataang no rifungi
nanay ikaput kawas iti taanan saka cili hatlay no urip no mita. Kararit kita mitolon do matayaray iti ni ipiuing o ising ato kangkufu. Medipot sangla to ci atataay sarikaka. Nanay patanenteken no kawas urip nangla. Bari hatayan no kawas sangla. Turunan no mita kumatayaray kakeritan tapatapang no sefo. Miharatan sangla manen ami tenak to hatinya atatangay alifong nanay irakunay kawas at taneng ato ulah sangla ami temak to nini. Turunan no mita purong no hakar. Isya ayaw to hatinya katalawan alifong talaw raw ko farutson alumanay. Nanay udi hatlay no kawas itini purong no finora. 我们要为着这疫情的时刻里面，愿上帝与我们同在，愿上帝的平安在我们当中，为这样的事情来祷告。我们为着医院的医护人员，他们在照顾病患，愿上帝保守他们身心灵得着平安。为着政府的官员来祷告，愿上帝赐予他们智慧与爱心，使他们所做的防疫的政策能够让我们能够让台湾的人民同心合一来做防疫的工作。为着全世界来祷告，在疫情当中，愿上帝驱离那忧伤，愿上帝驱离那害怕，在主里面让每一个人都得着安慰跟平安。我们同心来祷告，mi tolong kita. Wamaniam i kekerayan, midiaw kami ang paturut i tiswanan o burong nahkar o paran niam o Taiwan. Misi ayaw to hati niya alifong omao mahapinang niam tararima ay kami o tamtaw. Taramimingay kami sasapaay kami tinkaayaw nun katataang no lifong. Higa omao pakasurin kami itini itsay ka filo no itse no niam o tamtaw i rengkiso o pitiran no niam rengkiso o itse no niam saka paturut niam itiswanan to hati niya katalawan alifong nanay kiso ko mi kuratsay kiso ko mi palasawatay ito na alifong. Omao paturut niam ikapan no miso nanay matumas ko di hatay no niam ami siayaw to na katalawan alifong mitoron kami to matayaray kangkufu o ising itini piuing. Omao mitipot sang lato ci arataay sarikakai iraku talaw no falutso nang na matenga saka omao nanay parihatayan no misko falutso nang da patanutukan no misko urip nang da isay mitipot sang lato hatinya ci arataay sarikakai omao kisoko mitiputay sang lanan umatayalay ising atu kangkufu paturutan niya mikap tiswanan umatayaray isefo utapang atu kakeritan nanay citaneng sang da iraku ulah no falutso no miso sang da amit lemak to nini usap sakalat sayaw ku falutso no purong finauran amit tenak to nini alifong bitoron kami to purong no hakar yo araw-raw atalaw mararum ku falutso no finauran ami sayaw to na alifong nanay kiso ko mi hinumay kiso ko mi parihatayay kiso ko mi patanutukay to orip no niya purong no hakar omaaw nanay kuratsen no miso purong no hakar nanay pakadipiti ati swanan masadihku ko falutso niya ikansya kami wama to ulah no miso tamyanan nanay matuswa dini fangsa jodan mararit kami misikar iti swanan ta pakatinaku kami to dihatlay to sini atla no miso ikansya kami wama to ulah no miso tamyanan pakani tatamanay angangan utapang ci Yesus Kristo mitolon. Amen. Lolo sarika kama purong mi pacakat kita tu kingking. 我们一同来奉献，罗马丢 kita sabah mengalatio 70 iraku faru. Paca oven ku kawas, apa cakat tu direng, anu lipa kakai itu, anu patas tu cai ko mami tulas kako ami to or itapang polongan ami pacakat ko orip ichiwamaan paca open ku kawas apa cakat to direm sarucut len ku palucut ato orit matayar cai ko mami tulas kaku ami to
tapang tulungan ami patsakat urip ijiwa maat. Sa kapulong kita milayap to sa pakalamat no tapang 我们一起领受上帝的祝福。Nanay, marari ada tamuanan ko sa pakalamat no tapang si Yesus Kristo. Ato tatamanay ulah no uama akawas. Ato nibikapot no fang caray atlingo i tamuanan amamin anini taitla itlaos. Amen. 你目睹kita，我们一同默祷。露露有报告，接下来是报告事项。有三个在有下报告恩，marari ama報告kunini, tataangay kulifong tsoka nga ay kita masa opo ikyokay medehay. Sa kananay, to lipay-lipay mga ay kita pakay ni ipakilatan no kyokay sa pedehay kami ato nini ani sangaan no kyokay eka. Malatsay kita itiniluman no paitemeg, mara to kuchikangi, malatsay ku faluzo ami taong to kawas. O sa katusa hokok nanay ulah no faluzo no mita ami pakingking, ami patu aya, ami lama to tatayaran itini i kyokay. Tau kingking no mita mga apatay ni kyokay paruan itini i sabi pakingkingan hako anusa pafri ci amunan ko kingking no mita. Sa katuru hokok i sarikaka anu cira to pilihayan, anu cira to lipay o sa katsutsay ciwi kingking no kinaira no mita pakaka kingking kunini ta anu cira to lipay mi pakilas o foto o xiaozucang no mita itini i luma no paitemek nanay patala ay kita faluzo mi siayaw to nini king tayar no kyukay o mi patala ay kita to faluzo mi tolon to nini kakarimulaan tayar no kyukay. Tahi ni acak ko lehay no mita nanay mapalamat no kawas kita. 愿上帝祝福我们平安。